Ma MCA othe a bunge ya kaunti ya Wajir magitongorio ni atongoria a aria aingi na nini Mohamed Gabane na Abdi Hussein nio ageni a munini wa President William Ruto wabici-ini ciake mwena wa Karen Nairobi mwambiriro wa kiumia. Ruto akiuria bunge cia kaunti bururi-ini cihinyiririe kugia na miario ya gwitikira mawoni makiria riboti-ini ya BBI na kumoria matikanyite itemi uteti-ini wa BBI ya kunyitwo mbaru ni amwe na kureganwo nayo ni angi. How do you sort out divisive elections leading to a divided country by running a divisive referendum that will end up with a divided country? And what is the whole of this hurry for? And are we really genuine? Why did you end up with a very controversial document with so many gaps after a whole 2 years of working on it? It means there was something that did not add up, and the work that was done was not entirely correct or was not entirely professional. Na riri maruru ma mururumo wa keri wa mũrimũ wa COVID-19 mathiĩte na mbere kũgũmĩra bũrũri na gĩkĩro bũrũri ũterĩgĩte kuona mĩeri-inĩ 8 ya kũng'ethanĩra na mũrimũ ũcio. Ruto augĩte bũrũri ũbatiĩ kwerekeria mayũ mothe maguo harĩ kũhũrana na mũrimũ ũcio ĩndĩ ti BBI. COVID-19 is ravaging the country. There are hardly any beds, ICU beds, available in the country. And yet, we are focused in politics instead of being focused on the health crisis that faces our country. Maya magithie na mbere na ku kaunti-ini ya Laikipia, thirikari ya kaunti yo ni rugũrĩtie mũbango wa gũthomithia mũingĩ wayo ciĩgiĩ BBI kuria o wodi harĩ wodi 15 cia kaunti yo kũrĩkoragwo na gĩthomo maita merĩ kũrĩ mũingĩ. Katiba si ya mtu fulani, na ni vizuri sana tungeelewa hivyo, kwa sababu itatuwezesha kujadili mambo ya katiba, mapendekezo ya katiba, kwa kuelewa kwamba katiba ni kitu tutaitumia sisi, vizazi wetu watatumia, na hata vizazi wao watatumia. Kuna wale ambao they are visually impaired, ambao hawaoni na hawajaweza kuisoma hiyo BBI na kuichambua. Naomba serikali ipe Wakenya muda kidogo, muda zaidi wasome hii BBI, waache kuharakisha mambo. Hii inaonekana kama ni kuforce. Kiumia gĩkĩ nĩguo mũtongoria wa kĩama kĩa ODM Raila Odinga augĩte mekwanjĩrĩria kuoya thaĩri milioni 1 cia mũingĩ nĩguo mĩhang'o ya ũcenjia wa gatiba ĩhũrwo cabi. Handũ-inĩ ha Inooro TV, njĩtagwo Harun Njoroge wa Maina.